a bannen wo fɔla jama ɲɛ a donda Kapɛrɛnahumu so kɔnɔ. Tɛsirikunti dɔ tɛrɛ yen, mɛn diyanna jɔnkɛ tun man kɛndɛ, o satɔ le tɛrɛ jankoro bolo. O ka Isa mankutu mɛn tuma mɛn na, a ka Yahudiyalu la mɔbakɔrɔlu keleya ma ko a ye na a la jɔnkɛ danda. Olu se Isa ma, alu ka madiya kosɛbɛ ko, ani i la dɛmɛni ka kan. Ba, an na siya duman a ɲɛ kosɛbɛ, ale yɛrɛ le ka an na ladɛdiya dɔ bɛn an ɲɛ. Ka Isa nalu watola to, alu suruyanen a la lu la, tɛsirikunti wo ka teriw lawa Isa ma, k'a fɔ a ɲɛ ko, Faama, i kana i yɛrɛ tɔɔrɔ, n man kan ka i jiyan bara. O le kosɔn n ma se wala i kɔ, ba o ka bon ne ma, ko ni ye kuma dɔ fɔ, san na jɔnkɛ di kɛndɛya. Ba, n fana ye kunti dɔ le la fanka kɔrɔ, ka tɛsiri dolu bila n fanka kɔrɔ. N b'a fɔ mɛn ye k'a ye wa, o di wa. N b'a fɔ mɛn ye k'a ye na, o di na. N b'a fɔ n na jɔn ye k'a ye mɛn kɛ, a di o kɛ. nba Isa ka o mɛn tuma mɛn na, a kabakuyada, ka kɔfɛnɛ ka kuma jama ɲɛ. Mɛn bilana a kɔ k'a fɔ ko, n di a fɔ alu ɲɛ ko n ma dɛnkɛnɛyaba su ni ɲɔgɔn ye hali Israyɛli. nba kiladenw kɔ se yen, alu k'a tɛrɛ jɔnkɛ bara kɛndɛya.